Ay machanga machangana na kumshoweta ndawini kwatleti kumeka mi ri kona vito ra mina jara mihlengwe Jeremiah Mawase eka tikelo YouTube channel. Loko ri ka mi se subscribe or mi se tiva ya channel leyiwani mo yi hindza la ka YouTube, loko mi kha mi vona ni swi kona ku loko vanhu va kha va vona va hindzisa va nga zi va subscribe va ta kombela mi subscribe mi klika na xitilokwana leswaku channel ya hina yi andza yi kula yi ta tiveka na lava nga tivekiku lava nga swi tiviku na tikele YouTube channel. Xin'wana xa kona hi channel ya hina ya promota mahala music video, ma business, single track na ti-albums hinkwaswo na music video. Swi va hi ndlela leyi a hi chaji munhu, xa hina ya ku endla ni kurisa xichangara xi kula xi ya mahlweni. So machangana ma ka hina handle ka ku jakari mo ni nghena topikini ya siku ka siku ra namuntlha. 3 days back ntani a toucha swo fika 3 mara ni ta swi summarize ku swi koma ku vanhu lava nga ri ku na data yi nga va dyi ngopfu va kota ku vona hinkwaswo. Loko ri ka u na data yo ringana u nga endla quality ya wena yi va hansi u yi decrease ku yi nga ku dyi ngopfu quality. A swi bohi ku u va u kha yi vona hi quality ya le henhla hi sweswo hi leswo. So 3 days back ku humile album ya the girl, the queen, princess Nomonde Rodger kusuka ka NR Records. I production leyi producer ku music wa kahle swinene. Tinqambi to tala leti endlaku music ka production ya tinqambi to tiveka ti ba swi swa nghondo music wa huma ka production leyi kahle too much. So levi ni yingisela album leyi mina ni rhandza ku loko ni yingisela album ni yingisela ni repeat ku tala ku ni swi tiva ku na loko ni ta vulavula yini. A ni yingisele album ku loko hayi ku loko ni ku ni tala ni ta vulavula yini ni loko se ni yingisele ku sandza or swin'wana ni vula ku ni ta yi analyze hi ndlela ya njhani va swi twisisa nyana. So album leyi ni yingisele ni kha ni vuyisela lexi ni nga ta ni ta xi kuma hi album liya ni nga ta ni ta xi kuma album leyi yi tirhu kahle swinene. Munhu ta rhanga ni vulavula hi leswi ni vona ku swi ri kahle swinene album liya na leswi mina ni vona ku ingaku swi jilekinyana. Hayi ku a swi kahle swi jilekinyana. A ni xikongomelokulu xa ku hi va hi kha hi endla ti-YouTube channel hi analyze music i ku hi kombisa tinqambi ku ti endla so as ne na hina hi tinqambi a swi kota ku hi tlanga se swi kahle ku loko tin'wana tinqambi ti va ku se ti endla swin'wana hi ti lunghisa. So lexi ni nga ta ni ta xi twala ka album no ni tlhela ni yingisela hi site ra lexi ni vona ku ingaku swi kahle swinene ni twa swi tirhe hi ndlela ya kahle. Album liya ku vula ntiyiso ni nga ti pfinyingi swi kahle. Ti-album leti humaka kumbe tinghoma leti va ku ti kha ti ta tuma hi le ka yini tumaku hi le ka NR Music ka Ngalasi. Swi swa ka Ngalasi ku vula ti swi basile i for tiva music mastering leyi nge le ka Ngalasi ne yi na quality yi tlula studio swo tani nga ta nga swi machine cause a ni mulutani a ne quality leyi nga ka Ngalasi dangerous hileswaku tinghoma ta ka Ngalasi loko yi tlanga loko ku biwa noti risimini wu twa noti ku tsuru he wena manyangate tara wa wu twa noti wa kona ku clean wu na quality na marimba no rhandza ngopfu music that's why kuma se ni sungula ku recorda ni kwala se no va ni kha ni mi kombisa ku marimba lama ma twala ma tinsimu to ma ka Ngalasi va sala va chaya ku laha ntima i DJ Gift na Panyasi va tirha ku site ra music wa Xitsonga laha ka industry leya music wa Xitsonga va swi tiva ku mastera minoti na marimba like master risimu va swi tiva tinsimu leti chaya ku laha hambi va kha hi ba movheni u pfulela volume rhondlweni u nge dyi risimu ra Ngalasi ri sungula u tikise xipikara hi mambarambara ri sungula ku endla mambarambara. Xikongomelo xo loko u chayisa nsimu kuma u chayisa kun'wana kuma loko se u ri chayisa u pfule volume ra ku cina ri a twali kahle swi susele ri nga chayiwa kona
a va masterang kahle swilo swa vona swin'wana va swi tlakusi ti-volume ta swin'wana ti le henhla swi endla ku loko se ri ya ka vayingiseri a swa ha twali kahle. So mastering ya nghoma liyani yi too much, yi strong na ti-voice loko swi ta ka mastering ya ti-voice ti clean ti-voice ta laha ti clean hi ku kun'wana u kuma tinghoma ti-voice ta artist loyi ya sungula ti-voice ta koti kahle mara lowu ta le maheteleli kuma se ha laha ti nga tsematsemiwa kona loko se ti kha ti rekhodiwa va kha va jila va ti lunghise kun'wana va ti joyina a ta ha twali kahle kun'wana ti-volume ti le henhla se ti-voice ta ka Ngalasi ti clean. Se a ni ta ku ka n'wina mi tirhaka ka Ngalasi n'wina muchava i DJ Pride na hulela continue hi ndlela leyo mi tirhisa hi ndlela leyo loko swi ta ka mastering ya n'wina yi powerful. So xin'wana ni nga ta xi kuma album leyi ni kha ni yingisela problem leyi ni nga ta yi kuma hi le ka studio lexiya a ni vuli ku swirhongo na hi va swi endla vanhu vo tala i project va tirhisa project yin'we va tirhisa ngopfu a hi swirhongo ku tirhisa project na hina loko hi ya ha dyondza ku chaya minkarhi leyi ha dyondza kokwa ni se hi tshikile a hi swi kota ku byela munhu ku tota u nga ni nyika project ya wena ni famba hi yona or ni vona maendlelo ya wena the way u bisaka hi swo key na marimba leswi u paketelisaka swona na leswi u setisaka swo minuti na swin'wana na swin'wana ni nyika ni la ku yi tirhisa mara ni kha ni swi tiva ku project yaliya ni fika ni cincanyana key piano ni cinca loko hi ku mi ni yi cinca ni yi bisa hi tiri yi ku se swi va ka swi endla hi ndlela leyo kuma ku vanhu va tirhisa ti-project ta vanhu hi leswi ni nga ta swi kuma la ku ka Ngalasi ingaku va tirhisa ngopfu project yin'we a ni vuli ku ya vanhu mara ingaku va tirhisa project yin'we leswi endlaku yini swi endlaku loko ku va kuma album yi va yi nga ha tsakisi hi ndlela leyi ku risimu leri wa swi twa ku ri huma ka album ya previous album i beat leyi nga tirha laha. Example ku na nghoma yin'wana ni nga yi twa ni yingiseli ngopfu nghoma liya xibelani xi endla nyuso hi swona ni nga ta riketela xibelani leya nghoma liya ku feature mani Mr Post lowu ni nga wu xisi nghoma liya loko wo yi twa if munhu wo tiva music project leyi nga tirha liya i project leyi nga tirha ka risimu leriya ro he wena manyangatse mi ni kwati ngopfu ka bili he wena manyangatse he we ngoma leyi yo bifa manyangatse ya Mr Post nga huma hi yona project leyi nga va yi tirha laha ni vula ni nga ti pfinyingi na u tiva music mina hi yona ngoma leyi liya hi yona project leyi nga va yi tirha data van'wani va swi vula data i data yin'we nga tirha laha marimba hinkwaswo na minuti leyi tirhaka lahaya like a va yi cincanga hi ndlela leyo na loko at least a vo cinca transpose mara a va cincanga transpose ni vula yini mi nga tivi ku transpose ni vula tune ya risimu se yi cinca the way sound-aku hi kona va yi cinca mara va yi tshikisisa na transpose liya na marimba ma famba hi ndlela liya i marimba ma kona. Xin'wana ni nga ta xi discover se swa data ni nge vulavuli hi swona I mean swa project leyi nga tirhaka munghana ka nghoma liya ni nge vulavuli hi swona ku vhele i project leyi nga tirha laha ka nghoma ya manyangatse ni yingisela nghoma liya yena a ni vula ku no wisa munhu or swin'wana no kombisa ku hi leswi mina ni nga ta swi kuma loko ni yingiselini nghoma liya ku na nkarhi lowu taka loko se ku va na album yi nga ta huma leha swo kuma va tirhisa project yin'we va nga swi tirhisi ngopfu na loko va yi tirhisa project yin'we a va ringeti ku cincacinca hi ndlela yin'wana kho swa lolohisa u twa biti leyi u nga yi twa ka risimu ri nga hundza swa lolohisa maybe van'wani lava nga music va nga wu tivi kahle swi nga va tumbelela mara as hina van'wani hi wu tivativaku nyana ha kota ku swi twisisa ku endleka leha nga swi za situation yi za yi va hi ndlela liya. So xin'wana ni nga ta xi twa ni nga ta xi kuma voice ya Nomonde Rodger yi sasekile swinene mara ku na xin'we se xi onhaku tinghoma hi xona ni swi twi ngopfu leswi khale ni swi twa mara a ni nga lavi ku swi adiresa cause lot of people va ri voice ya Nomonde Rodger yi sasekile I know we both know ku ri voice ya vona loyi kahle mara xin'wana ni nga ta xi kuma
ku saseka ka voice ya Nomonde Rodger loko a yimbele xichangana loko a yimbele xichangana wa ba hi melody liya ya vu hip hop liya vu R&B man liya yo rhumelisa swinene u yi khavisa za swi va somehow mane swi like ma swi twisisa leswi u yi khavisa u fana a va yena mani a nga vi leswi a yi khavisa hi ndlela liya ze swi twala ku se yi khavisiwe ngopfu swi over yi sasekile yi nice and clean ngoma liya yi nghena hinkwako mara a nga yi khavisi hi ndlela leyi swi za swi humbeleta swi twala ku munhu loyi ku sunguleni mina a ni swi ti tshimi ta Nomonde Rodger mara ni nga kota ku bye ku Nomonde Rodger ku sunguleni a nga yimbeli xichangani it's either a yimbelete ta to R&B or house or yini mara voice liya the way a yimbelisa so swa twala ku wa yimbelela hi that tune liya ya yena liya ya khale se a ringeti ku cinca sweswi u le ka music wa Xitsonga a ringeti ku yi lunghisa a yi cinca yi va ka layini ya Xitsonga so hi swona ni ta ku ni nga swi vona ka album liya mara so far ni nga yi rate-ani ku out of 100 ni nga yi nyika 75% out of 100 cause mina ni twiniya yi right for me album ya kahle u tirheni n'wana luya so loko ti-producer ku ri ku mi le ku yi voneni clip leyiwani a ni ta kombela swi kahle ku loko hi endla swilo leswi a hi endleli ku wisa a hi endleli ku wisa hi endlela ku lunghisa ane and a hi langusi hi favor mani or a hi favor mani music wa Xitsonga hi rhandza hinkwawo na ti-artist ta hina ta Xitsonga ni rhandza hinkwawo that's why loko ni vulavula hi xitalo ka ti-video ta mina a ni tshami ni kha ni post ni upload mara nkarhi lowu ni upload ku ni va ni voni swin'wana a ni tshami ni upload so a ni teki sayiti mina a ni analyze hi ndlela leyo ni teka sayiti ni teka sayiti hi mhaka ku ni rhandza loyi ni ku album ya loyi ya hava hambi ni kha ni twa ku yi endla swin'wana or ni ku ya loyi hi ni teka masayiti hinkwawo like ni va xikarhi center ane so a ni ta ku ka Nomonde Rodger album ya n'we tirheni langusele swo endla leswi nimbe ta ku continue tirha hi ndlela leyi u yi tsakisa yingisela marito ma ku khensa ka ngalasi album yi kahle yi nga ta ka recording yaleyo ni ri jaha ra mihlenga ni ta ku eka n'wina loko ku ri ku a mi se subscribe ka channel leyiwani subscribe bani ta kula ya mahlweni hi promota mahala ku hi kurisa n'wina na hina hi ti kurisa eka channel leyiwani hi leswo inkomu.